Alpha Mizo Production YouTube channel and tulengai thatute chibai vekule me ni som ni le pani ania Myanmar lam thu thar kan ngai thadona abutan nan Manipur lam thu thar hingai thalok te ang ram inchuna National Commission for Scheduled Tribe NCST tena an chui chian me kara Manipur Police ta chuan Thangjing Hills tlang lu na benar da chungchanga FIR an thelu ta he tlang hi meitele ku ki zo community tena an ram tia anin chu an hau ve ve ani community pahni te chu state chunga line bakkai rangan ni line Manipur sarkar huaya Land Resources Department te chuan complain an thelu be chanin FIR thelu anita ani he tlang lu na gateway chiama Kuki National Front Military Council KNF MC Kuki Army Thangting Kem tia ziak ania Land Resources Department te chuan social media a thalak ti chua Thangjing Hills ti chu Thangting tia thlak ani anti ani Manipur sarkar chuan helai mun hi history thila po poimo na thuk tak nei ania wangin protected area apuan ania ti chung chuan Manipur Names of Places Act of 2024 bo chiain aming thak ani anti Chief Minister N Biren Singh Point eksa posa chiama sarkar phalna la hau lawa ming thak tu telaka khremna lek ko ani anga tia Manipur Names of Places Act 2024 waya Thangjing ti chu Thangting ti ania wangin case zialu ani ti na ta lang ani hetlang hi kodan ain ang lawa Kuki zo te chuan Thangting Hills anti line meitei te chuan Thangjing Jing emo Thangjing Hills ti in an ko ve thung complain an siama Land Resources Department te chuan Thangjing Hill hi Churachandpur Protected Forest huam chunga omni in September sangkhajakwa samruk paruk khan Section 29 of the Indian Forest Act 1927 waya protected area puanani Thangjing hi historia poimo na thuk tak ane wangin Art and Culture Department Government of Manipur chuan Section 4 of the Manipur Ancient and Historical Monument and Archaeological Site and Remain Act 1976 waya protected site apuangani tin tarlanani hetlang hi Churachandpur le Bisnupur district in Kara buffer zone lai taka ommania kukile meitei te chuan sakhuana le culture thila poimo na thuk tak nei ve ve a an ngai ania me ni thum sang hi som hi pathuma boina chuatang khan hetlang inchu na hina sal hle ani helai naya Kuki Zo village chief le civil society organization te chuan hetlang hi anram chungani antibura Manipur sarkar chuan protected area ni anti ve thunga kumin February thakhan Manipur sarkar noya Department of Forest Environment and Climate Change te chuan Governor kaltlanga thupek chuin uka loikhai Kuki Zomi village chief in anram anga chhal chu molin inquiry ti mekani antia thupek chuan Kuki Zomi khua chu Churachandpur Khopum Protected Forest huam chung pona omani tin tlang chu protected land ani wangin dan kalin an lua zokani state sarkar chuan Kuki Zomi khua chu a chui chiang mek ti na tar lang bok hemi nu hian village chief Thenkhomang hau kip chuan state sarkar le National Commission for Scheduled Tribe nela lekha thonin aram reclassify ani na no objection certificate ala katangin lak anilo ative thung kumsang ni som ni pathuma Manipura namanga inti buaina chuan nu khan NCST te chuan complaint chu an la thu tak hle in investigation an nei tran halani CMS Holidays UK Group Tour CMS Holidays tuan October thahian UK Group Tour England Wales Scotland Ireland ramte tlo turing group tour kan wat saidon ito tur mun le khopuite London khopuya mun lar tak tak Buckingham Palace Westminster Abbey Tower Bridge Thames River Cruise te baka EPL Club Stadium te tlo ani ang Manchester le Liverpool khopuya te tour nei ani anga hengbaka hian Cardiff Edinburgh Belfast le Dublin khopuite fan ani bokang seat tamlo booking ron tirang ro le CMS Holidays contact 9436353101 8794631467 Tun naya Myanmar atangin paite enge mozat Mizorama anral tana riat thei china khothen khata chuan mi za chuang ten ni ral tlan lu thar te hi Mizorama
pai te tia riat Myanmar le Manipur mun thren khata zomi tia riat te an ni a ma atlan chevelo khuwa te an ni deuh vek ni riat ani lut thar te hi Champhai district a vek an luta Myanmar dep khoparuk vela an lutani riat thei china vai khotlanga ral tlan lut thar mi zaruk paruk vel an ni to a nalana mi za somli vel anom thu an VC president in a soya me ni som pasaria tanga cholni thleng khan a hlomin ral tlan hi Mizorama an lut ni riat ani ya thu don danin khuang pha mi za som nga vel mim bunga mi za vel tei khanga mi som nga vel ngopa mi za vel kolbema mi som nga vel anom ni riat ani Myanmar atanga Mizorama tlan sia te hi ama chuan Myanmar sipai sarkar le anma ni pai tum tu te in be wanga ral muang lova Mizorama lut an ni thina tuna lut thar te hi chu tiang an ni lo ti thu don ani thu don danin tun hnaya Myanmar hian zong ha thak pol pahni ZRA le CNA kar athalwa silai te po apuak na sa a tuna lut thar te hi chumi bo ruak wanga ral muang lo chu an ni ral tlan lu na nalan VC ruai tu te chuan ral tlan te hi nalan atanga khonai tuimang zampui le a chevel khuami an ni tlang pui ti an soya ral tlan te chuan zampuya an in kap to a tuimang an line kap lo ma se in kap thei an ni ti an soya nalana ral tlan te hi atam ber chu nu naw le mechia an ni thu don na ni ya thalai chu in ngak turin an in da ni a soi ani Magui region Gango district police outpost sa in Kulmek police pakhat kumnga service to chojin thun chu me ni song pakwa khana ral thuam nen FRF Gango pola a in pe he police hian in pe ka du thu Santhang Revolution Force Battalion 2 Company 3 FRF Gango abe popa FRF Gango pakha pha tenen tangrualin an rem tita ani police in pe hian 7.62 Silaimu Somruk Pathum 5.56 Silaimu Somni Pani le 9mm Silaimu Pasari Achom Luta Mun Him Lama Anom Tir to ani Military Council Sipai le Police te chu mipui sipai hena in petrol turin SRF B2 C3 FRF Gango Pol te chuan an som bokani Sakaing region Tamu Township chuan chung Chunpita Teizang khua me ni som ni le pakhat khan Military Council sipai ten kukiral thuam keng pol KNAB sipai pali an thata an chet dana ro leni KNAB nai vai mi pakhat chuan an ni hi chunpita khua an duty holam chanchin an riat lok awangin an thata heng mi pali te hi KNAB mi poimo bik te an ni ti in la soi mi pali an tha te hi mancho Danya Hao Chin Paule Lun Min Thang Ten Nia Tamu Township Miao Thit Khua A Mipui Sipai Ten Military Council Sipai Kem An Lak Sak Nuwa Tlan Chia Military Council Sipai Le Piso 3 Pol Te Baka Meitei Ral Thon Keng Pol Te Chunpita Khua A An Lain Kut Mek Thu Sia Tania Kholu Dona Check Get An Siama Chunpita Khua Le Khodanga Lu Chua An Phallo Bokani Kalemiawa Military Council ten thalai temanin sipai tanglui turin nanti awangin an chung ten thaphang le a me thatira tang khan Kalemiawa Military Council sipai munpui ber daka sa ten sipai nun changjirna tum khatna le tum ni na an hon thu sia tania he sipai training na hian Myanmar sipai thlop tu le puak phur tura an mante an tel nuala an chung ten an ngai tu ahleti Kalemiaw ong thitsar uata nu pakhat chuan a soyani an du thu ni lovin an training lui tira an chung ten an bepop theilo ina thalai mi pale meichia kanom tir ngam lo kan chua tira minron check kani point an chung ten kan tuar bayang ti na soizui ani Military Council te hian Kalemiaw khopui chung veng rang ranga kumtling to mi pale meichia sipai tang turin mingli san la Zandaruk nuwa veivak thalai te tinzonin an man khom thina ni mikhwal check chuan lamin in tina thalai rual an man thina check gate ta po an man thina wangin an chung ten mun him lama an tlan bo tir nual thu nu pakhat chuan a soi
tong zalat venga chuan English lari lo ma se kan hlau thona wangin ramri lama kan thon nual ti in nu pakhat chuan a soi tundin hmuna hian military council sipaiten kaleimiao khochunga duty an uluk sot le a kaleimiao marlam zara mipui sipaitenen anin ep mek bokani me ni somle pariat khan indau Myanmar ram ri Mizoram state Siaha district tuipang khua a mi pakhat ne na tangin ral thuam chi rang rangan mana Siaha atanga indau Myanmar ram ri tuipang lamakal China bike 1252 Assam rifle 10 mobile vehicle check gate an lo ti dinga ral thuam te hian man sakta ni an ral thuam man te hi 12 gauge shotgun za somsari radio set sompali tactical gear radio charge le phei khokte ania ral thuam nei tu hi tuipang police kuta pek an nia thu an zo fiana ral thuam phur tu hian Chinland Defence Force mi le sa ani thuwa soi bokani Chin State Chimlam Paletwa Township a zirtir tu pahnih telin tual chung mi pakwa te chu AA10 an mana Paletwa khopui buangwe khwa a zirtir tu pahnih an kholal telin tual chung mi paruk le buangku khwa a mi pathum tenen an vain mi pakwa te hi me ni som le pasari khan AA te hian an mana vo in thleng hian an la chu aloti tual chung mi ten an soyani an man te hi te ta na min hok sak an ni lawa an man ringota an man te hi patling mi pakwa an nia tun thlein an la chu aloti in khumi thalai mi pakhat chuan a soi zirtir tu le midang an man te hi umsom li chuang vek an ni to ani Arakan army ten an man chan hi hriat ani lawa khochunga in tin lu chuain an nuk chuak ringota ni tin tual chung mi te chuan an soi te hian palet wa mi te hi chan nei lovin an man thina April tha po khan yangun khopuya na thok turakal palet wa thalai mi pathum man man ringota vo in thlengin an la chua lo bok buang wele buang ku khwa a an man pakwa te hi buai pui me kan ni ti interim khumi affair coordination council IKACC thupwang tu chuan a soyani kaini tangrual pol te hian te beronin an man chante zo kan tuma revolution hun laya man an ni hi kan soi pui don ani ti in an soyani Arakan army te hian Chin State Paletwa Township a military council sipai kem zong lak sak vakin an thunun meka military council te om to lo ma se lavin tual chung mi pui te an tlan chhejeu renga te po hian sipai lak lui te po an lo tum ve a mi pui ho hian an thamwan pui lem lo ni in alangani Magui region Gango Township Suibu le Ita khwa me ni som parukhan military council le P3 Polten chen na in zathum som an hal cheto a kumsamriat le paruk mi putar pakhat an that bokani Suibu le Ita khwa lu chiltu military council ta chuan mi pui sipaiten me ni som le parukhan bom kam mangin nan beya mi pali an thia liam anom nual bokani bom kam manga kan beina military council le P3 te hi liam anom nuala mi pali an thia eini lama mi pali an liama chanchin kim chang hriat ani lo tin Suibu mi pui rorel tu pol jinga pakhat chuan Zalen media a hrila military council ten chen na in an hal tak Suibu le Ita khomi pui te eile in sille fena an har sa hle ni kan chen na in an hal chiata wangin in le silfen kan mamo hle a abik takin ral tlan ke ma omten an mamo zual ti in Suibu kho aral tlan te tran pui tu jinga thu nei tu pakhat chuan a soya Suibu le Ita kho mi pui ral tlan te hi mi pui ten tran pui thau turin alintana thu nei tu pakhat chuan a ngen bokani Chin State Marlam Tonjang le Chikha khwa chu Chin mi pui sipai ten an lak sakta a hemi thu hi CNA thupuang tu salai thet ni chuan a soyani me ni som le pakotu khan Chikha khwa military council sipai kem be antum lai mekin military council sipai te hi an lo tlan chiat lok veka wangin in ka buaina umlovin an lak sakti salai thet ni chuan a soi Chikha khwa military council sipai kem hi drone in kan boma an lo tlan chu alok veka wangin
tu ma anom to lova rang khuwa an thon vek ni in kan ria in ka boina om lovin an kem kan lak sakta ni tin salai that ni chuan a soya ni tonjang khopuya military council sipai kem khalaya 269 chin mi pui sipai ten an lak sak chung chang chu salai that ni chuan a soya tonjang khopuya khalaya 269 chau a oma police outpost a omboka kan lak sak vek khochung then fai na kan tho lain in ka na a om thawa an la fi hlim chi alo na in kem chu kan lak sak to tin salai that ni chuan a soya ni tundin hmuna tonjang khopuya chin mi pui sipai tele military council sipai ZRAEC tangrual te ro ralin an cheme kani tonjang khuwa in beina hian military council sipai le ZRAEC te anin kulmeka tonjang civil hospital a ZRA sipai somle military council sipai pariat an enkolmek ti salai that ni chuan a soibok ZRA sipai pakhat le military council police pahni man an ni thusia tania military council ten me ni som pakwa khan thona in voi som velan boma nili chunga an bom tam ber tumani chin mi pui sipai ten me ni som panga atanga tonjang khuwa an bai tana tang khan military council ten thona in an bom chun som rengani tonjang khuwa an lak na hi chin state sarkar defense ministry huai hota an trum khat beina nia me ni som par kwatang khan military council sipai ke man beya hei in beina hian chin mi pui sipai pol som pali te antel bokani chin state marlam mora om tonjang le chikha khuwa an lak sakna hian chenna in somli aya tlem lo achia a khopuya mi tele a chevel khomi pui sing khat chuang vel an ral tlanti tonjang mi pui ro rel tu pol te chuan an thu chua an tar langani military council ten tonjang le chikha khuwa hi thona manga voi somli aya tlem lo an bomna pokho unle san uata chenna in som thum aya tlem lo achiati me ni som ni le pakhat khan tonjang mi pui ro rel tu pol te chuan an thu chua an tar langani lung tak le phai tu khuwa po biakin telin chenna in som vela chebok in beina wangin tonjang khopui chunga uat pahni te an tlan cheveka township a khosom panga a cheng te jinga ral tlan an tam zualti tonjang mi pui ro rel tu pola thu puang tu chuan a soi in beina ana sakhop mai tonjang khuwa za asom kwa a mi pui te an tlan chia a tar chaklo te chau an omani lak ton po in an dang bet tata an nei ang chun an a in vanity in a soi zui bok khochunga tlan cheve lo te an ngai tu khop mai ti in a soi ani tonjang atangin ral tlan sang riat chuang an oma a chevel khosom panga a mi pui sang hi chuang te ram hnuaya le tonjang kho chevel ba ka kaleimio le sakaing region kho than obvela in le lo tlan sanin na nomani ral tlan te hi kum upa tar chak lo le nau pangte anom nuala an tom hulna tur le dam doi ba ka ei in tur an mamo hle ani tundin hmuna hian tonjang kho pui hi in rin lok na omlawa an be thuta wangin an tlan che chuk lomani rin ain an har sa khop mai tin tonjang mi pui ro rel tu pola thu puang tu chuan a soi military council te hian me ni som pakhat atangin ni som ni le pakhat thleng khan tonjang township hi thlo nai nan be chun zom rengani CDF ministry hnuaya chin mi pui sipai tele tangrual pol som pali te hian me ni som panga tang khan tonjang khuwa hian be tana me ni som ni pakhat khan an lak sakta ni hein beina hian military council le ZRAEC sipai som ni velan thia chin mi pui sipai tangrual te jinga sipai pahni an borala sipai somvel na vak lovin an hiama chin mi pui sipai tangrual pol ten ral thuam somngan lak sak bokani tonjang khuwa military council khalaya 269 kemle khopui chunga kem te hi lak ngei tumin chin state sarkar le defense ministry hnuaya chin mi pui sipai tangrual ten me ni somle parwatang khanan be ronani chin le na jang khuwa abung butan ta than tlang mi pui le mar thar te tan chin nam sipai ten phuba an la don ta chin state ta kholar tak than tlang chan chin hi soi thui po ngai lovin kan hra thok ome a khopum pui deuh tho chu Myanmar military council sipai ten an hal saka wangin mi pui sang tam tak Mizoram lama an ral tlan ani kha
Chinland sarkar ron pian nuin Ministry of Defence chuan ngun takin Chinland chunga Burma sipai te khosak zia hi athli thlai renga sangni som ni pali hi Myanmar sipai SSC sarkar chunga beipui thak kum ani awangin uluk takin rarel dan tur aduanga mipui te poi khoi lo thei ang perin kan mel mathunei na achil dictator sarkar hi abeilet me kani kan ria thau angin Falam district huam chunga tonjang le chikha khuwa chu CNFY Chinland pasal tha CDF sipai tang rual ten an thunun to a mipui ro relna public administration kalpui thei turin ma alang halani thantlang khochunga inkhwar mek SSC sipai ta chuan Chin sipai te operation in an chuak vikamati in an tha amuan lai takin CNA CDF tang rual sipai ten an hual beta lai pui mangin an sipai kem chung chu an sai ta sia maya chutianga an vabara khai thutawang chuan Burma sipai thi le hia manom trewani tun main voini lai SSC sipai military base in khwarnget chuan va bei to a Chin pasal thalamin ral thuam le manrua an nei te a bei tham awangin an va chai kol ang le kania tuna chuan thantlang army kem hi bel chung sa ang ani to a lak ngei tumin CNFY CDF tangrual sipai ten asiruk lain an beidon ta ani Burma thlir thuak ang ti thu puti ke a zote ziak hi ngai thak chun zom te ang Kachin le Chin Hills lam ma an son na sa Burma ram hiram zau zet mai le hausa phaizol ram thapui pui mithim tlinto ka thlir tham an nei ba ka ruwa tui ko tu tlang ram la an nga naro heti rual hian rang kachak le lunglu atam maya ram leilung upa lei thamun thlai tin reng ina ngei sang khajakwa somruk malam zonga Rice Bowl of Asia an lo ti thin khania aram zaw zong hi square kilometer noi ruk le sing sari le sang sari square mile noi ni sing ruk sang khat jani som ni pariat lai nin state pasari le region division pasari a oma rampum huwa phian district som sari omin township khopuile a chevel bial zathum som thuma an thren sang le thliani kan ria tangin sang ni som ni pakhata thunei na achil senior general men onglai chuan sarkar ding lai pai tha in sipai ro rel na ken ko tumin ma alazuya a hlo cham chauta zeri ani hi kum sang ni nulama khovel mason na than na satjia ngai tu chuan min onglai hian angai tu kim lo hle ni tun ma sipai sarkar ang khan mi puilung oilo beng dai thei ani to lo kong eng kima khovelin ma ason na sa maya heng hi barmaram thalai ten an mu mai bik lo thenom ram ten ma an son duai laya chen be lutuk le za pui om khopa re thei an du to lo Southeast Asia a ral thuam le sipai nga bera in chal Burma sipai beiletin tran an kho an beilet ve vak mai ni hi hetia an beina kalzela hian tundin huna sipai lam khian township zathuma tangin zani chu lathununin an in chala ase Burma din mun zir chiang tu te chuan township som sari le pani chau hi sipai sarkar ten an thunun to nin an ria a engpo ni se an lathunune anti huam chunga ngat po khian Burma sipai zalen takaleng wak ngam anom to lo heti hini ma se sipai lam khian mi pui tamna kho pui lian deuh an la thunun ti hriaila heti ang din hmuna hian dingma se general meng ong lai chuan thei top chu in a in hai vur me ka sum don na le contract na a chung le khat afa te adu sak uchuak le thalai tam tak ti lui nain sipaya ala luya chung mi te thisen mang chuan alal na so nge atum me kani lo tling takang mo atuar na saber chu mi pui bokan ni thin hi apoi em chu ani sang kha jakwa samli panga chhovela China ram civil war ang chia kha andin mun ani mai Kachin state bi ka khian KIA le PDF rang rual te khian tun march ni hia tangin mai ni som pakwa thleng hian sipai kem za chuang khat an la fel der to a KIA Kachin Independence Army te hian independent sual ma se federal state a po an lung oya sin mole sa khuan le lal ber ni du na ten a lia zauta
federal state nei tur hian sang khajakwa somli pasari January ni som pahnih dai to khan ethnic kachin chin le san state ten general ong sana howin in remna an lo ziak to a ma se tun khian thleng ta nei khi karen state lampo che thachun zom zelin miawadi khopui hi tunge thunun ber remai thailo karen sipai hlawa Thailand ramlama Burma sipai tlanlu tho khachu sipai lam hian an huai hole hlom to a arakan lama MNF funlaya kholar mongdo khopui kha arakan lamin tunkar kalta khanan la felta a sitwe akiap khopui an hai ret zela arakan marlamero lamin an thunun fel leto tun sandai khan chin steta Burma sipai in khwarna mortong ber chikha mishing sangkhat le zali chuang ret chen na chu Chinland Council sipai le PDF yaro po rang rual ten an lak sak felta hemi rual hian tonjang khopui mishing sangthum za sari som sari chen na po be ngalania Burma sipai lam hian thlona nen an ron chan riau maya ma se an la fel thei ta tho mai heti ani chuan halkha falam tedim te hi next ani to mai abak chu independent emo du ani to mayem report then khatina tarlan danin chikha in ka na hian Burma sipai lam hi ZRA tenan puini nan ziak hloma amak angreng lemai kar ma sa tho khan tamu more bulatanga marlam miau thit khopui chu kuki army le PDF rang rual ten beironin Burma sipai thi le hliam tam tak baka som ni satan man boka heng sipai thi le an man zinga hian meitei sipai an lotel chuk mai le ngala an hria tangin meitei ho hi Manipur lama anin luling na samai sia ZRA hian Burma sipai lam hi thlop ni ta se meitei ho nen po anin thurwal ti na ni dona Burma sipai sarkar hian eng tak chu soi mor mu takang mo state nge enge an puang zar bok silo awamak omve kan ti thau mai ani hi ZRA silam hi chuan an phachar char thunga Chinland Council thu puang tu chuan chikha sipai kem lak na hian ZRA nen kanin beilo ative tho boka ma se soi neu chu omani hi NUG hi tunge thop democracy sarkara din theina na Burma sipai do tu te hi tu tenge anni Paul lar zual lotar langila People's Defence Force YK lam chuan nuai khat antling to ati Chinland Defence Force Chin National Defence Force Allied Ethnic Armed Organization Northern Alliance Kachin Independence Army Brotherhood Alliance Arakan Army Myanmar National Democratic Alliance Army Tang National Liberation Army Karen National Liberation Army Karenni Army Karenni National People Liberation Front Sanghi somni pathumadin Karenni Nationalities Defence Force Karen National Defence Organization Bamar People Liberation Army Chin National Army Pao National Liberation Army Sanghi somni paliadin All Burma Student Democratic Front People Liberation Army Myanmar le Paul dang tenau tam tak bel khomila nuai ni an chuang feang Burma sipai sarkar hi tha kan tia Burma sipai kan tran tlat tia State Administration Council thop tu te chu Burma sipai po rang Border Guard Air Force Navy Coast Guard Police Border Police an viable khomin Burma sipai hi active tak chu nuai khat singa bor vel ni in waike lam chuan ata langa chung zinga sing sari vel chu ral tawa chuak wak tak ten ni P3 India rama RSS kan tiang hian ni Pao National Army Karen National Army Sani Nationalities Army Zomi Revolutionary Army ZRA hi Wikipedia ina tarlan dana ni Lisu Ethnic Militia Arakan Rohingya Salvation Army ten ni belkhom vekila nuai ni antinga ngem sipai nuai nga nei anga in chal thin kha ania barmaram boina hian engchen nge a odon hriat ni lo ma se NUG lam hi ramdang sarkar te hian an betha sot le maya heng te hian barmaram democracy din na atana beitu ten be seina sang tak an nei chhomek zelani NUG thupuang tu chuan barmaram za somruk chu NUG thu hnuaya a om to ani tin a soyani